Right. Salika Kamburaki. Broken English. Don't know them, Eleanor. Yan nabitokan bulimay na mataka na kuwa. Good morning, good yanres to every individual tuning in this beautiful morning from the bus, Yeah. the students and the workers, the parents, the hardworking parents tuning in this beautiful morning, the drivers, the checkers, every individual that is listening in this morning. We welcome you to Ouch Palangi Show, Right. and also to our lovely mothers at home who are making breakfast for the kids at home and also for the members of the family that are staying back at home. Right. The weather is looking very beautiful. Oh, Right. yes. The sun is shining. Yeah. All the best for the Super Zone 2 today. Yes. And tomorrow, we can get on the bully na kita bitikina. Iyo, pagod rin ka bikin mo ni. Yeah. At tayo bilibig grabe ni pagkatang bisinga and nabuhin Ouch Palangi Show. Good morning to the family of the Fijian community from outside overseas. Thank you very much for joining this morning and not forgetting Suliasi and the family from Australia, Suliasi Indolesau, and the family from Navatubula. Not forgetting everyone in the Middle East. Right. Some of our family members are there. Yeah. Some of our relatives are there. But we are thinking of them right now, of what's happening there. We see the oil system is increasing. We see the missile is up on the hill. Right. But we are Thanksgiving in Fiji that we see each other happy in the morning. Right. We say good morning in the Matakalilai. Right. Everybody is here because kakuni dhundu baka matak. Dinasara. Because some people, some there, they really want your smile. Right. True. Zap. Kasi nga sa ndrendre me kunin na buno yan na ndrendre na marau. Iyo. Ni sa lako tunga na rere bate kena tanga ya. Di na Sabi, saba. ito na taro na matagdi ko. Sabi, Yeah. bombot nga, gabi kaya ng biu mewi on na taro. Iyo. Wala mo na oy ko, ito biyo na mati. Ay atu. Senga, Matelava. Mati ko. Baka mo ko tiya wili. Senga. Iyo, Senga bito ka na may. mong bombot nga. May. Gambi may mata kung na taro. Sara niyo ti sarang ko sa kamera kalipan. Nataro ko. Mengi wasu tulo mam na memo. Rekore. Minggain do telepono bako ni kina. Baka me tungkil baka na balon bisul. Kaya sa wasu tulo mam. Lata ka bata ba? Iya, rata ka bata, guna po sa bata pa. Pamurmura bata, di ko sa lawasa. Awano ang ko ndo na itabile. Ndo na itabile mo sa mga dola tumengo na usa-usa ni domong. Ata kita ka to ngayon. Hindi mo sila. Iya, ano pa mas, gelo ano tabi no muy buki please. Okay, iyo naraw ni ukana. Rano kana. Okay, may oso nga na yung. Iya, na memo nga sa wasu tulo mam. Kalau baka sara sili tulo mam. Gay mo sa ko sa... Kinambala no good job yaw niya na may oko buki kenda non da bosa. They help us to talk. Right. Gori. To circulate the vacuum inside our mouth to enable to pronounce a word. Right. If this is not working, Right. I will just do the signal. Ano signal? Right. Yes. Ito na kayo, sana matalilibungan ako na binakat. Kakitong kita ka, masa nagtombo. Anto na kalimong ko mo, sabi pa ka mo nito nung tombo na ko sunyamin ko. Yeah, I will some sonasidi. Because some city they Ito use sila kami nung baka sama, visit the doctor. So nakaba ya, mo Ayo. mo go to Gusto the na hospital. dokta, operation, ito ko na may muso. Ayo. May muso, binakata ka may oso. Kaya Era na katingya. Kaya nga nila. They're the specialist. They know what they are doing. Ay, kusara na. okay, makawalang balimbula kaya ko na bunuay. If doctor wants to cut, I don't know cut. No cut, I want Italia na kami oso. Rena, nalang mandali yung nila scan taki. Iyo. X-ray taki. So nakaba Right, na, nalipat iyo. na mo rin na scan na. Na veins. Iyo. Era na lori pa na kami kuni. Iyo. O then, nandata may tumba. Oh, doc, na ikaw na pa kanunu taki. Sana nabiyo nga ba ako? Ang tama ko? Sana temo to tebel. Ayo. Temo to tebel sa scan taki. Sa gertori, dahil pinapuno may muso. Buniway alawa sa buniway tanga. Elewa, cat Oh, scan. shit. Au, ha? May cat scan, may tumbalik yun Ano doon na mo may capsicum? Iya, namakutu. Iya. Namakutu me wenga rabi. Bala Right. tani kila na marame na totokan na mamanda ni linganra. Iya. Iya. The way they Iya, na daw sukina ni na matea ni batsingo, kinda may. Iya. Kinda. Nasi buniway me to siya ni.
Lako labiti ko tali. Yeah, it's very hard for me. Better like this. May May go. makakatakaw na si Korndo budanangon Yeah. Korndo wabi men mo Right. baka plastika. Yeah. When they blow that thing. Right. Tatembayan. Yeah. So I want to be like that. You want to be like? Me tatemba. Oi. When nga po sa kina me gutumba. Yeah. Tebuyani. Nga nga utikira di dilis chali man. Sama na mana kena ndu kana membo Italia. Hindi na Sara. All the dust and all the particles the tongue will collect. Iyo, may binakamis Kentucky, Ngay Kasi Rani Musu, Musu Malay. Nga sangay me pa breathe. Kasi kalau tayo na matak di bengkarabi ko, last question ko. May. Kaya kayo ko 2 taon nandun na yun, may na bula. Right. Nandun nga nakaya pa uli ko na itamba. Deserted island. Natabi ko na takaw tuyo na bisinga. Aw natabalaki yaw. O tambalaki yaw senta ka birabi mon monoti ang Korndo Reyna. This how we look in the human beings process. Elewa, kaya pa kayo singa kinala buat ang Korndo Reyna. Kana manda. Mika Ogi, mbola binakas. Mbola binakas. Bula binaka Silvin Nosi. Bula binaka na kubaso. Siya mata ko may namata ka di kuha. Kalong ata ng garabitabi. Kaya Bula tala ni binasi doa pa. kami ndabule busabu kani korni tamba. Iya. Rokombose, mbola binakin si mere rokombose. Isa, tamayju. All the way from Maniabang Gorto, sangka intola buti unambakin konto na kornibuli. Iyo. Na toke malo junior secondary school. Iya. Right. Wana nabu. Kena lingan bin karab tukinan kota may jungo ko roa may kota na motoka. Right. Nei brother ko buli may nila buniang kon. Nanda kaya kaya este na kaya ti madua ta kam niya ni boy yan binaka sa simpay ni boy. Yan binaka. Meron bindre ya Iya, bikin. bikin na sar-sar cuma ya. We heard that two farmers, Angona farmers from Maniaba, Yeah. they sell the Angona and they buying their vehicle now. Right. Their cars, sa kabinangan na farm. Bikin na kada dor kam dorang boleh uci weekend tu nang ngongo. Bikin na dorbu ngonelawa. Bisi na katu na tiang kona siya na iyo. Mo tiang kona. Ako di bikin kita nando titi ni siya cuma mata di kuah. Urma dalo laps na mani sarva muru cuma na itambang na video go. Apa ano cuma bikin na mata di kuah. Right, like mata kena heart mata kena share. Ada buku video yang mata di kuah. Meta mata di mata kemarin cuma bola go kurmundu. Ellen the money.